Iman kon EP2. Kon EP1. Madami ng uya. Ang buran disconnect. Disconnect. Okay. Away. Ano? Yeah, nakayan. Connector po? Porel. 80%? Nila? MiFi? May green wifi ya, may green menu. Nasong Wait, wait, yan, ano namawa. siya pong bolo yung ano. Sen kapingi yang hiyo tuan sa kul mga sakis pinili kasi kapingi mo naman tuyo. Pero mat ko asri kan may pagpatuloy sakset talent na pinili kasi priority. Ilay. Kahit sa mat ko siya may pinakalan at sumal sa kasaan doktor at kasi priority pukman dahil sila pukat laray bang tulang right pangmotong lengkap kemarin sa nama o katiran kacin pero isang ride ngayon kau-kawasan ride lengkap mat-matong dito doon o sa nama di yang naman kit ride lakan katikan kawin program pun sulit rangwat
resource in Rangwat, kaki, dan kacin kupura. Program in Rangwat, and kak, sana mau, intuan sa pulmak. Ay matmay sa makot kalangan ni patulong kulian tikit paros, usak sa kita, ang sukset numarin sa pulmak, heros kang Jesus Christ. Kita dalam patulangan sa kanatayo may paano tingata o kasamoy kahit son matokan ang Rangwat. Yan po kita Mr. Mike Loyola, Sports Director. Kailangan ng feet. Muna ibang patuloy na rin sa karta. Kayo, patuloy mo uuyat ito sa kartaan. Wow! Kayo, ito ka sa wow. Kanang kabayo. Akuhan ng lang ito sa Pag-iwan ko kumain kan parot. Yung wow ito kumain. So napapalitan sa patangkan. So post-post. Kadang ulian ito tamti. So kasama ko parot. Ang nag-stand ko kang marawal. Imet. Ito na siya katang kalang. Anak kailangan tutlangan pagkatulangan kamatungkan ko taong lang Rangwat. Bansang gano'n nung napapakan ulit ang mapasin ni kamatungkan Rangwat. Tutlangan ko kita meron sa Dimao. O nataan ko ito yung kamatang. Yung Ronald Ching o Archie Takanno. Letter si sa Dimao. Anak kailangan tutlangan pagkatulangan kamatungkan ko taong lang nataan siya kamatungkan sa tuyo kamatungkan ko sa taong sa kamatungkan Rangwat. Kalayeti, Kabiyo. Selidan karas nataan siya kamatungkan Rangwat. Mayroong patuloy kita. Pagkawin taong yawisang Mr. Randy Carminaro o ang talagang kapuntan Chara sa kamatungkan niya. Yang portalada. Iya. Violet? Kalayeti, Kabiyo. Iyaw-iyaw nilay pagkapanyang isulway kan. Registration ng marasong banko ko ng subset. Pumayag na kyoto ko sa pagkair iyaw-isang niya. Pagmalandak sa piyata. Kaya register rin kan minang niya kamatungan marasong.
Iya. Violet. Satu mana kamera level besok. Kalau ya tu tapi Iyang Lorenzo was kasalihan ng Provincial with Phone-Pay sa Bulmar Radio Phone-Pay. Men pacawan ko ako sa muong John Way Bunganan Phone-Pay yung sub. iya. Ang non-live broadcast and Sultan Ranwich na paanpit kamatong penan panganaray sarikan. May pacawan chungalan kiyan ang churor nilimachayan Wayne Phone-Pay Ranwich. Niyaray paanpit penanan wasahan no sa inchang-achang may pachupix karon niyan Wayne Net. Ang nan kamatong kan mabasanti puren pacawan pakida sa Bulmaray Ranwich. Hari Imen Pacawan Bunianti Management and Radio Physics and Suksej o Pacawan Lukay yang Chuan Way Bukanan Puan pa yung sag labalabkan o aramas kan koros kacainan yang pacayang sarakasampal pukaj ong nan kamatong karapan Pacawan Wiwiya Murin sa wasan Ranwich Penian sa wacha Pacawan Sugar Kita may sa Bulmar Live Broadcast and Ranwich Pan Pachota nan radio kan yang aki YouTube, Facebook live feed. When songan kakansan sa lang Chuan Way, nilaliran kan message ka kanyang kachita Pachota wasak stage. Pagmailan yang masa ni Tepachuan Tawutiat, iray sir kasampal pagaj. Yaray pa miuya kumatongkan. Yaray pa miyawi. Ninsoj kan Ranwich, Pern Biyang, Kawopen, Aray Chungon Ran. Mayay pan panyang pachang. Sa Machay Liberation Day and Paran Kaunariya Gadi Sabtuaw. Management and Radio. Nintuan masan saler me kayon kamatong iban miyawayan suksad yay me charaskan limaw madami san sang son pakay me irang mga nakapremen iban chapi kamatong waj me charasisak limaw yay me pan chapi ata kamatongan nan panganaray sa kasampal pakaj sarikan me chumalan kiana choror me pan pagkatarsang son ruwas yay Mr. Randy Terminaro me pan son ruwas and Ranwich o mornan so chibijit ta sansan makamatang wache pan kagaran kasyang pachoyang o chapiata mornan so chibijit iray kan me pan napali kamatang Ranwich iray to na dongkan and sport commission Paranyangan napaliyaway kaway-daway sarikan ang nan kamatongkan makasanti and miyawaranwich. Machay image niya ralap may men Pacawan Bunianti Management and Radio Physics say jo Pacaway sa karet mo sa bako mo sa Bulmar mas kamantoras Phone-Pay sa rawis. Piniyan sa watch Pacawan Muyan chungal kapan ang option kapan ng Phone-Pay me President Service o Everson Communications Corporation puya sa wasakan mesan sa sangar palapagaj yay mele yang sa Bulmar program ko sa palapagaj yang kan Pachota nan radio kan nan YouTube yang ang Facebook kwenta kan sa long ride kan message ka yang kan Pachota wasak sej o mornan piniyan sa watch Pacawan sa kamatong way Phone-Pay me registration definitely ang kamatongan marasong Pilwiyawi wasak stage. John Way Yeo, Memenyang Tememnia William Ben Ewe kan Menyang register security kamatong pen marasong yang lakap image lelaki yang wasan jangati management and radio kalangan and pagkarasan may kabuko most of maran sa mga kamatong pen sa ray sarikan piniyan sa watch Pacawan chungalan kiana chorod Phone-Pay kalangan ng pagkarasan kako Everson John Way Corporation nan mo sa success sa sangat palapagaj yay mele yang sa mga program ko sa Phone-Pay pinay chata sa Bulmar Pacawan radio kan nan
school kan mawali serikan irain may pilihangan pasyang upanyang tutian sebenarnya taray cuman serikan ang kamatongan ranwat and pagkaksan sa long ride kan naman sa pagpariwiyakan may sarap ka irain pasyang John Way arrange Demi niya wala yung form research arrange irain kan kamatongan Tiban kamatongan ranwat Rise ng mga palikan management ni Mr. Randy Chanaro, Mr. Garrison Lansan, Mr. Ramsey Chua, Mr. Strixon Lansan, ang kaibigan na Mr. Wendeli, kaya ipan sa kasaman pa ang John Boy Opani, sa pulmay, sarikan, pang-amatasan sa Sasarano, kailangan na dyan ang pag-isip. Sa mga program ko sa pagkakas, school kan mawali serikan irain na pilihangan pasyang upanyang tutian sebenarnya taray cuman serikan ang kamatongan ranwat and pagkaksan sa long ride kan sa pagpariwiyakan may sarap ka irain pasyang John Way arrange Demi niya wala yung form research arrange irain kan Tiban kamatongan ranwat Rise ng mga palikan management ni Mr. Randy Chanaro, Mr. Garrison Lansan, Mr. Ramsey Chua, Mr. Strixon Lansan, ang kaibigan na Mr. Wendeli, kaya ipan sa kasaman pa ang John Boy Opani, sa pulmay, sarikan, pang-amatasan sa Sasarano, kailangan na dyan ang pag-isip. Sa mga program ko sa school kan mawali serikan irain na pilihangan pasyang upanyang tutian sebenarnya taray cuman serikan ang kamatongan ranwat and pagkaksan sa long ride kan sa pagpariwiyakan may sarap ka irain pasyang John Way arrange Yang masuk kan ramai. Kalanganan porkoras may kukchaypan pacuan sa palinan wasan kamatongan ng suksej. Wasan sal may rang mga nakapriyaman ng pangya kamatongan na mecher sisak limaw. Mornan so chikachik pan pagkatarasan sa ruwas. Oira ona batar nakapinlos. Paran kakan capiata kamatong ulan sukses. Panjang yan. Yang masuk kan ramai. Kalanganan porkoras may kukchaypan pacuan sa palinan wasan kamatongan ng suksej. Wasan sal may rang mga nakapriyaman ng pangya kamatongan na mecher sisak limaw. Mornan so chikachik pan pagkatarasan sa ruwas. Oira ona batar nakapinlos. Paran kakan capiata kamatongan sukses. Panjang yan. Folks in Maceo, chang kasilugoros marmara. Oh, aman po marara kota lel kaso. Oh, pagpagatak sum chako changata to puputi. Irain me silimen me lenta to wasaksej.
Owaray chimola takan pampin sansan. Sansal may ray sarikan koros mawuya kamotongan runway chiray koros panan kisakis kayo garyaw kasilo mapan miyak kawalo koros panan kisakis kamotongan runway. Oke, Mateo chang kasilo koros marmar. Oh, aman po marara kota lel kaso. Oh, pagpagatak chako changata to puputi. Iray me silimen melenta to wasaksej. Owaray chimola takan pampin sansan. Sansal may ray sarikan koros mawuya kamotongan runway chiray koros panan kisakis kayo garyaw kasilo mapan miyak kawalo koros panan kisakis kamotongan runway. Sin Mateo chang kasilo koros marmar. Oh, aman po marara kota lel kaso. Oh, pagpagatak chako changata to puputi. Iray me silimen melenta to wasaksej. Owaray chimola takan pampin sansan. Sansal may ray sarikan koros mawuya kamotongan runway chiray koros panan kisakis kayo garyaw kasilo mapan miyak kawalo koros panan kisakis kamotongan runway. Chaiban nan suksejik kacim pacoyang nan kacim pacoyang nan kim saglan chang merai mai silimang koros marara kota to ekis koto lel keso kalangan kubur koros bangko yai match mek kaim saglar kamatongan matcher sisak lemau nan penganirai menganakapkan sin menganakapulabulkan o memomoin sains salang reporter ye Topmore Sosar ye mewala lasin changachang and sochkan runway ong mecher isisak limau kaciem pacoyang nan kim saglan changachang merai mai silimang koros marara kota to ekis koto lel keso kalangan kubur koros bangko yai match mek kaim sakalar kamatongan mecher sisak lemau nan penganirai menganakapkan sin menganakapulabulkan o memomoin sains salang reporter ye Topmore Sosar One of the persons from and yeah, hopefully. These are chang yeah. My project is it's with Australian, yeah, I think so. I'm from Australia. I'm still gonna figure out what I'm doing. Is it me? Have you been before? These guys. Yeah, everything. It's good. It's really good. Especially for our first event. Sorry? Especially for the first one. Yeah, it's really good. Why register? Marosong. Four by four. Nyadev. Ratu Bhaiya. Name Enrio. Pagiyang Milo. Maglang distance.
kalanganan ko por karas main ko sa pagmar kamatongkan macaptar murin sa wasan ranwach ang mecher si saglamanan pungan rain mga nakapulabulkan imsak laro ikapacuan ko por ko maray chungala takan yan so may ray so kulalakan pan nagsang ram sakla pan kakan san salong reporter at aray chungala takan ang kayo karyaw o kaslo. Hindi ka no clear to. Sana ni Oh, kau apa? Dalam ngomong cuma aku buat tanah apa? Kalian sak sudah kena gelap. और गलत जाम प्रोक्सिल को डाल Gas. Gas. Ayaw mo color ko pon, mayaw mo eh. Ayaw mo eh. Ibesan siya. Gusto ko po na anti, ayaw mo eh. Nah, kasama mo ni kamaranan. Ren. Ren. Gusto mo kayo? Samot to. Kayo cang-cang pagkatarsangan ray sembe nakapkan cang-cang ray marmarara kota to kotong kaso kota to ray me pamen marmarara koto kayo leler ni kaso karyaw kaslo o kapayo na nanchiw kapayo kalangan ng kupur karismay ko ichay kachkiyan pachawanong master bukaj yo labu-labuan po yaki songon sir kasampal bukaj main ko pil kalangan kaya ray kakan kapayata kamatongan ran Yang? Dele, cerita. Lebih biar 70 ya, kalau ya. Kayo ko puto sa kabantang yan ako puto. Ya? Mat mo ito tong kayo.
Porta. Kamet sangat ang uya prejudice. Pin maklik. Maka tatang kuno speaker ito. Kung ran ba Karyawan kamatong nan pengenerai manakapkan rekrus marmarara ko tato koto marara ko tato keso kota to ekis koto lel keso sin manakapuin next last name Sosar ye mewala cangat-cangat mecherupian sukses karyaw kasilo kabayo kanarai malatakan pan sansal kalanganan kupurkaras magachinyang radio physics stage main live nan Facebook, YouTube, mayroon niyang kachinmangi, waitan kamatongkan nan pengenerai serupkan. Kalau dengar cukup mah. Besok. Salam mo bilang to ba? Tapos kita kasi kami. Beyond ko tadi ya. Sound. Nampak pag kita mas speaker. Kukulit mana anu? Iya kasih kawin. Guys, kamu. Ya ya. Ay sukses pan sa bali nan wasan kamotongan changachang nan lois o kem saglan changachang pansang nan punganirawa nakapriyamen me pilwiyayar kamotongan mecher si saklimaw ulan to ang sukses aray chumalatakan say kaksansal murnan sa uchuk apan kakansan salong way pokon atakan ong kayaw karyaw kasilo right kan mapaitar nan kamatongan such kan ranwach Kasi kala. Gagawa ako. Lama Miami bali ang mayangan kasi. Yan, anyong mungan gawa ko. kem saglan changachang samtator rekoros marmarara kokotato mesilimen emeninin sang yang akan kotato marmarara koto lel keso kayo karyaw o kasilo iray koros leler keso match mekaim sakalar kamatongan mecherupki nan punganirail sin malakapkan umur nan so chikapan kakan san salong chonway Puitakan koros memia o menya kamatong mapaan pilwiyawi murin match me we up chenim saklakan kalanganan ko por koros Lama kas. Sa laman all. Laman kumain kayo bali mo kumalang pagpagkis magkayo karyaw mania school ako sa ngiyam. Sir. Nam pagpakain kumais makan kana. Po sa mania school. Balaw. Po puin malalay pang kala. Wrong. Kamilaw so bitong kit. Malaw. Pakar kumar freshman nan kaptola na isma kayo karyaw. Freshman na kaptola.
Local. Surikan mula Kamatangan Ranggot. Kumain Patuoto. Main Patuoto ni biasanya cuatan Patpataya. Pemia replacement ko dan Patuota on kumain. Ah, cang-cang ko. Makap. Akan. Nilalabi ko way. Nilay speaker ko way control. Nilay speaker por way. Sulitan. Niya. Balikan mo yung Kamatangan Ranggot. Yung mic kan. Main Patuoto Pemia. Sungguh ko ko. Simpan kau nak bertarung kumain. Okay. Yaram, ito men. May nakaya? Ah. Mau pun kisah pangkila lagi ya? Liu macam ni. Nakaya cang-cang. Hey, nakaya an pina program. Trauma tamra Bangkoloski. Jason Batao, koron. Misalkan mama tersimukan oleh Kamatong. Beto barang Kumain dan katabenan nol, kumain dan wira. Put foto. Kumain dan kian. Phone. Ah, ni Daniel. Ayun na, misiya ka, ang dami. Buhay mo. The files are kind of hacked, but maybe I'll do it to the files. Next Tuesday at 2 p.m. Hello, Prisma. Kasama ko curtain. Kawuto mo ang curtain. I'll try to send out a reminder on Monday. Kamu yes. I know it's like it's very busy at the Kailangan pa kaya kan? Sekarang kumain Chata ninta. kau yang seisukan coaching mereka.
teman-teman naku orang Isakis Patatoyer ni Kretel mereka Patatoyer ke Batu Hantam Batu Itakan Cesar era. Video train saya tu. Video train saya tu. So tangkalan apa? Sampai apa pangkal-kalan tamu tu. Ini pakai kerem kau sopi tu kau pakai ke kayu kerja. Ini asan school. Kaplay leaf ko moto tu so. So, meron wakal, mumawang, smell, nita viewers. Itikan. Itikan you want to say it. Brand new love. Masa kamar ini marathon. Sorry. Bye. Bye.
Guys. Gawi. Pagkakas nga ni Pio. Mana tanya ako na ano eh. Kailangan kupur koras may and kakainsan sa long chon way po itakan memiyaya rong nan kamatongkan meng saglar nan punganay sarikan mechongalan ki anan choro ren such kan ranway kamatongan mecher si saklimaw yetuan po itakan kayon changachang makayo ye Roland John sang NMS changlar sa kanisa kriyaw point sa rawalo makariyaw ye Ark Takano sang Pix High School changlar sa kanisa kriyaw point 3 sa kriyaw match kayo unit kriyaw ni takriyaw changachang yechtuan po itakan memiya Kemlen Kostika sang Pix makayo changlar sa kanisa silo kupurmak Brian May Thomas sang MHS Makayo changlar sa kanisa kriyaw point 3 saksilo Makariyaw Kimlen Kostika sang Pix High School kupurmak Makariyaw yay Leila Mona Henry changlar sa kanisa kriyaw point 8 sakwalo o makasilo sang Pix High School yay Kimlen Kostika changlar sa kanisa silo point 1 sa kriyaw ang Rael kan magbiyayar kasilun changachang yextuan paitakan memiya nakayo yay Frederick Morgan sang NMHS changlar sa kanisa point sa kayo makariyaw yay Arson Elio sang Matalanim High School changlar sa kanisa kayo point 01 o makasilo yay Blumenberg Apple sang NMHS changlar sa kanisa klimaw point sa silo ang kapayawan changachang yech poitakan mesain saler Luke Tafmore Sosar sang Nech Elementary School makayaw niya changlar sa kantuaw point 1 sakpayaw makariyaw yay TJ Kilimete sang Pix High School
Changkelar sa kanisa point sa ratuaw. O makasaluya kiyo makaster sang Pix High School. Changkelar sa kanisa kayo point 3 sa kiso. Makapayo yay Merrick Chipen. Changkelar sa kanisa kuno point sa ratuaw. Ang kamatongan 100 meter ni James Saklar, yach tuwan po itakan memia. Irail pinakapkan niya Priame Thomas sang MHS Macao. Changkelar sa kanisa kuno point tuwaisak. Makaryaw yay Leila Mona Henry sang MHS. Changkelar sa kanisa 12.3 sakaw. Makasilu yay Priame Thomas. Changkelar Kuprimak. Kimlain Kostika sang Pix High School, Changkelar sa kanri sa point 3 sa Klimaw. O makapayaw yay April Luke, Changkelar sa kanri sa 0.2 sa Kwanaw. Ang karyawan kamatong ang Metcharapki, Yach-tuan po itakan Mesain Saler, Makayaw sang NMHS yay Frederick Morgan, Changkelar sa kanri sa Klimaw point sa Rasilo. Makaryaw yay Plumen Perkepel sang NMHS, Changkelar sa kanisa 8.5 sa kiso. Makasilo yay Arison Elio sang MHS. Changkelar sa kanisa 0.3 sa Klimaw. O kasilon changachang Metcharapki ni Aim Saklar. Yech tuwan po itamamiya. Makayaw marara na nirail sin mga nakapkan. Makayaw nan kamatang wech yay Luke Tefmore Sosar. Changkelar sa kanisa isak silo point isisak. Makaryaw yay TJ Kilometer sang Pix. Changkelar sa kanisa Klimaw point saroiso. Makasilo yay Roland John. Changkelar sa kanisa kuno point saratuaw. Makapayaw yay Memik Chipen. Changkelar sa kanisa kasu point tuwaisak. O makalimaw yay Ark Takano sang Pix High School. Changkelar sa kanisa kisu point isisak payong. And kakainsan sa long promail kan main ko Meluk Tefmore Sosar sin manakap kusej elementary o school nech elementary school. O yay mech nakawawan yoralap may mensongan pachawan sa karya ko way pokon. Ang puitan kamatongkan ang sa machay sa kasampal pukat. Sarianan chororkan makaim sakalar kamatong and ranwach oy pilmen pachawan luklukay ang atsak promail kan o mailan yang kachin mangi metamisan salang reporteran suksej moranan suchukachuk pakatarpen marasong pangwiyawi sang nan moswach iray pan changalawal awak suchupachawan tenan awak o purtito pillal wasaksej. Ay image ni Rolap Mayman Pachawan Wulianti Commissioner Wachungal Chonda Tongkan Koros o Pachawan Wuya at Chungal Kapyung ang Rail Kan Mayayang sa Bulmarit yon Ponpay P6AH YouTube Live nan Facebook o yang kachin mangi tamamasa ni Pachawan sa Machay Sarkasang Pualpukaj o piniyan sa Wacha Mail kachin yayang kach Mailan kak yang kachin yang mangi tapachawan Paitan Marasong and Sochkan Ranwach Menya way o ataniray mga nakapkan dapan paita takana nan kamatongan marasongan sochkan ranwach. Piniyan sa wacha bachuan sa karako way pakon naglok punaw kamatongan basketball play kakasilo nan pungan kap nga marangi o kolonya town pan peluyawi nan wasan kamatongan chim na pachatulan yarwin. Kalangan ng kupurkaros o chaban sa bali yagis kamoy sang radio V6AH Opan pasan tampan kusundi sang management dan radio V6AH pasapan kakar pachota patpacholan ya chumarium kot pasapan patpachochem o awya to poitan kamatongan sochkan rano kalangan ng kupurkarosyan.
Yan, kuha. Kuha to rin ko. Ilo na nopto. At ano? Ito rocket. Right. Jam na ba mga to? Ako tayo sila ako. May bago po. Pwede na ko niya. Limen sa kayo. Alam mo kami sa malo? Pasok sa iyo.
Pergi ko na vlog yun. Kamen kit. Dalawa. Ano mo na karamis pa rin. Yan. A short? Hindi ako tulad. Ito biyo ka. Ito na ano. Hindi sa kata po ito pernila na kamera. Nasa ko lang ni Kren na ito. Hindi siya na istuk-tuk sa mga Muna naman dulu sama-sama buat mata kau uti. Dia meriau. Malam mau kamera. Aku naranya kayak juga. Ya, kita kemarin ke mana mau aja macam-macam. But, suwi. Yung ko kang ko itong munti may puran lo kaya pagpakairgiwan. Lagi mo po isok ito ng nose? Yan, kura ma? Cool ma? Sa dami rin. Kaya misip ko, ano rin ko. Kanana ka mga karay, mga inim, koy-koy ti. Kana mo to. Bakang nandun mo. Langan na. Good. Polis mortal. Ito ka na.
Tuh ko sa yacht na. Wali kami. Kalau datang masuk ke sini gua. Kalau banyak kopi. Kangkong pwede ba na niya? Sampung mesin ada kan. Rani po ito yung mga kami ang po. Ano orang murahan utaran action. Lanis das do. Iya. Sir? Kaula sana doon. Kawan tahala mo. Kawan tahala na yung sobrang man. Kau orang sudah saya semua mana mau tarik. Bila-bilaan yang narema kaluan lain. Oh, yan. Tapi ang lang Apa? championship yun eh. Punya ba nga ka? Papa. Jasa bunga watching trophy yun. Kan, bakit kata-kata mga natin ang mga virtual machine. Gana ba ito?
Kalanganin Kupurkaras may kuan sukses chepan sa baliyer nan wasan kamatong nan mausan changachang o pakair pen marasong sa ikinche kakan sansal pueki sa sansalan reporter yawasa may rail mga nakamplemen pukat changachang yan sukses at tama pan kakan sansalong promoil kanan sukses yay kamatongan soccer Mapan pacawan wiyawi nan punganirail mga nakapkanan wain kichi o mga nakapkanan wain match pan wiyak kamele and kakan sansalong promoil kan in so chicken run which main ko may kamatongan nan punganirail sinalin mga nakapkan o mga nakapan net o mga nakapan kicikan ang sukses kamatong watch pan chapter nan warangan mos o sansalan reporter may son peutialakan and kamatongan kamelel pen sakar ni suchkan ranwich epil momenter sanger nakapan ang son peutialakan an pilkakan sansalong cholwe makamelel pen kanteng kamelela play ke Castillo Ang kamatangan basketball murna sa ucik-ucik kapan pil chapter nan chim nan chinsawaya wasama chim pachaya ang ni Menyawe mepan Casilo nan pungan Colonia Town o Kap Ngamarangi. Kakan sansalong chonway me ay sukses Israel kan mepan uya kamatangan soccer Israel koras lain lanar morangan mos o uniform kan iray sinsukan rail pacho nan uniform po Enchanwell temamen waiken pacho one purple o men kachikan rail pacho nan uniform momon navy blue o nempekan pacho nan chinsawa iray line lar o iray ran mawiya ray son po tial kanan sukses o moranan so chuk kamatong wa champang kakrues and kakaran chepta o puitakan pan pilkakan sansalong promoil kan pagmailan yang kasinmangi pachowan puitakan memia wan sansalong chonway memain ko nan par yakatay sa kwalo kamatong mawiyawiyar microcam nan wainyap o wain ponpay yay kichay me pachawan payamaw ang nan kamatongan micronesian games nan kamatongan soccer mawiyawiyar nan pungan team ponpay o team yap. Sansal mapon pay pil pacuan payamaw kiyar kamatong watch nan microcam ang championship nan pariyakit ay sakwalo nan wainyap. O ang sukset tamis sansalang reporter may raison matongkan Wayne kichi pacuanan ke mesal tilang wasan watch walin raison school and pixkan Wainach, Yerail may pachawanan kay Og may pachatong ni grandstand, Temon Mall. Oy Rail pan, Ray mimichingan sukset, Moranan sa uchik-uchik, kamatongan sakar pan kakeren chepta o pan pasan to, oran to, marasong, may an sukset pachawan kaporporki, nintuan ay kanto, may pachawan purpurtito sanger, awak, nan waino, o pan purato kasto nan mausan changachang me pacha pix talanier wainach nan wain ponpay. Kalanganan ko purkarasa ay match niya lapon yan so makamatongan sakar pan cheptay pan pilsongan kapkapese o pan pasanto paitan kamatongan marasong nin sochkan ranwich. Kapang ang John Wayne ponpay yunsak magachinyayang sa bulmarityokan physics age o yang kachinmangi tapatpachuan pene puitan kamatongkan mesabul maration pon pe radio physics age kin pachuan pa kiyang promoil kan sanger ni kamelel penyakyu o lelator ranwich o pan kem sak pepan uyawin september ay sakeo tame sansal ni mesansaler ok chay pan nagskamaych pan pasan Niyan so may rail son matongkan pan kakero na bata ren kukum ang payo so makang kukum ke tetatong ke mga popuan na iche so chakak to kong payo
Pachene, kotalel pukia, kotalel mange, ong kamatang watch kak tatok. Kisin mache pepuker, o kuchi net chale yarumpay, net kolokol chompay, kuwati lapau, kuchi ale, kuchi kolokola chompay, kokola. Okay, kapure lang ito na warangan mos, kuchi kolokol chompay, net chale umpay, samtilar mga nakapon net, kuchi kapure tato umpayo, so me emen kin luwan ko kin kulati yar kapure tato kuchi kolokol chompay, kolokol umpay, kuchi kolokol che, kokoila kapure lang ito, o net kuchi umpayo. Pupuyela lenan mo sin chang kare sin mache pepok. Ang sukses yung puyo kuchi kolokol chak kuchi kukemiela kokola kusin mache pepok. Pan purang ko purpur lang ito nan warangan mos. Okay, na chalang puy. So magang kukum kulang amen emenale kuchinach kolokol kotila kola nap makin mimini uko pil kapura tong timing kichi yale kota to kichi kolokol chompoy koto kukum tong menach ko jang mararo koto kichi yale kichi kolokol chompoy kolokol kichi kukum kola banyo Tauli na uko. Okay, kasi mache bepel. Okay, next ko lang po yan sukses. Next ko lang tiyarong po yung kotila na naraylo ko. Kukotila, marmararagotla. Kichi yale. Kichi kapurong po yung kota ato. Emang poop. Kichi next kagamilang po yung lel na nuko. Woo! Eu score ang team Nech. Eu ang sukses Nech kilang eu score. Nech kolokol tang eu. Okay, kichipan po rin ang alampay. Bayan ko lengan. So macang-macang chokolao. Kagamilang po yung popla na nuko inside. And kagansan sa long promail ka ng sukses, memang ko, wainech, kaptalang reutang, ang nan kamatangan sakar ang such kan ranwat si macha pepok, kecik alampay, kecik kolokolache, kolang amen ng mga nakapong kecik, kagamalaban yo, nachalampay, kotila, kecik ala kapureta to, kokola, pupiyela, mas lagan line kara yang sin macha pepok mai ko sompo tialong kamatongan sakar pinininter sangai ng kapan kecialang poyo kolokol cha keci na chale pet kita ang poyo nach kolokol keci koletung poyo kota to nach pilalang poy nach kolokol cha umpoy nach pil kolokol cha umpoy kotila kagamlang outside, kagamilang po yung chain na nanano ko pirla maskilikin line. Waman may coach, marasong lalernan mo so MJ Yuanes met katakalar kamatongan such kan ranwat ang marasong managap sangwain kichi. Lel kayso MJ Yuanes sangwain kichi makayo, mechapin lalatanan mo, kalanganan kupurkoras, marasong lalatornan mo so kuchikayo, sa eksansalan reporter Makaryaw, imesansal yung mga nakapon kichi MJ Yuanes, me lalernan mo so changar laler ni kaso, o reporter sa eksansalan reporter is Makaryaw, murin MJ. Purotong nan kamotongan sa karan sukses, si Macha Pepo, kichi kolokolong po yan sukses, kichi kolokol chompoy, Umpoyo koila mana kamu kecil kapur elong atau kecil kolokol ce, kecil pil kolokol ce, natural umpoy,
Kola na chalampuy. Alampuy na kolokolumpuy na. Net pil kolok. Marara. O kecil kematong yang kecil kompoy okay kecil kolokolumpuy yang sukses. Saya eksensalis makarkarya ng kamatongan marasong kecil kolokolchak kita atong puyo koto. Na chalampuy Paskat karangan pancap nanti sawan ngai kecil kekemilang puyo outside. Marasong amce yuan istang wen kecil makayo sa eksensal karyaw. Ang sukses score ka nung kamatongan sakar. Net kolokol tangayaw kecil sa score. Sensalan reporter main kome MJ186 mga nakapkusach pilyanger pachayang kamatongan microclaim nan wenyap niya kanyang wiya kamatongan mechernan tachang reyrekan. Okay, nan kamatongan sakar sa kinche sensalan reporter. Okay, na kecil kolokol champoy na kapuretila na chalang poy kegem kotila kecil bil koleti kapuretato na challe poy kotila kecil koletum poy kegem kotato na bil koleti kapuretila kecil kapurelong atong poy na challe Nech kecil pet kita poy kola kecil kelail koletum poy kegem kotato Nech bil kapuresang Rai koros kelail main kokotila kecil bil burang koleti kecil kolokol champoy kita to kecil kolokol kecil na chales kegem lamas legen lain Marasong makarkaryaw sa kinche porto na nikabin mos Kamatongan marasong makarkaryaw sa porto na kabin mos, kayo malalernan mos. Kamatongan sa karnanan chichanan punganiray lalin na chalang kichi kolokol chongpway. Kichi bilalang pway kugum tatong, wemen mga nakapong kichi, kita ato paliyo salang, sinimoy piyusi, na chale, kapuretila na Sige lamas leken lain karayang sin macam pepok.
Chay Bambil sa balier nan wasan kamatongan sakaran suksej. Umpoy ko tongar mana kapanech kanoray kolokol chumpoy yan suksej. Kichi ala umpoy kekem ko tato nech kopre nech kekem tilang ni uko nech kichikoleti pir yela mas lane. Nintuan wasan sa reporter main ko nan kamatongan marasong nech kecil leler kayon chang leler sal tani kaso o memang karyaw tani pilmana kapsang wain kecil. Kisin macam bebukan sukses cu skor kan main ko cepat skor kan eu cemi pacuan match kapten eu skor Nachalang poy so magangkiyam mga saratalam poy pirta kichikolokol poy pirto po sang nano ko so inside kichibilalang poy purang kagamlong to out pir pono ko outside o so just like score. Chay Bambil sa palinan wasan kamatongan sa karan sukses nech kolokolong poy kukutila kichikaprong poy kichikolokol che kichikolokol kichibil kolokol chong poy kekem kota ato nech kekem poy ekispragi pir yela leken lane pepok sin meche o kichay pan kateka moich broadcast kisang kaulan broadcast kisang kaulan po sa pagpakair kalangan okay yang sukses nech alam poy kekemitila nech kolokol kichi alam poy bet kitang poyo kichi kalay alam poy kekem pir yela mas legen lane. Okay. Main ko lengan kamatongan sa karan sukses tang ka ok pesanger nan nos nach ke mampoya ko tila nach kichialam poya kapreta to kichi kolokol chompoy ke metong poya nach kapre nach kolokol kokotila ke mta poya ko tato nach kolokol chompoya sukses semua nak pun nak kolokol cemboyo, nak cale purang ke kalangan ko perkara semai ko chay Bambil sa bali wasan kamatong
Kalanganan ko por koras main kong nan kamatongan soccer nintungan masansan nach kolokol tang payo o keci kolokol tang riau. Ten four. Ambulance nunur kota tanu kabin mo sansal makaslo ong ni kamatongan marsong may nala ko kota mo rin ambulance. Score ka nung nan kamatongan soccer nach kolokol tang payo. Wayne keci kolokol tang riau. Nach kolokol tang payo. Kailangan. Soalnya mah. Ngom sensukay kanan. Okay. Kasama. Kaya mau. Kasama. Kaya ko na lang dahil na. Na YouTube ako din sama. Ten four. Sama Colin. 10-4, 10-4. 10-4. 10-4, P6AH, Colin. Kakun lama, Colin. Kailanganan ko por koras main ko. Niwa, women pa siya sa correct way. May sa palmar, life and sa uchkan ranwach. Sa pan pa siya it was success. O kamniyan so kamatang pen sa korpanim sa klan ni sa uchkan ranwach. Palimen sa nga lakap. Epan kakansan sa long chon way. Pwede tamamiya. O letan success score kan limaw niyew. O nech mechichiyang. Imen pacawan wuliante management and radio physics ay chan sukses o pacawan wiyat sungol sakaran kapangkalangan pan kupur anir kala parakso kon pon peyo puweki sa pulmar anso marakachki yang kich sen pacawan paki yang chonway iren puitan kamotongkan me chapter ni morin sa wasan ranwat lalatan sukses o niach pan pacawan posela o paki yang chonway kamatangan pampap may panwiyawi ni mensangan lakap. Kalakaisak. Niwawi pacawan wulian di commissioner o at chungal chon tatongkan koros o pacawan pausewa at chungal ran mawang kapay yung raisen sukan koros pinayan sa wachawiyat kapeng ang absent kapinan Wayne Pohnpei, President's Office o FSM Telecommunications Corporation pwede sa wasakan memiye Chechen tipsong tatongkan me layang kamatong and liberation and parawach kakan wiyasan sa long chonway me lenan sa pulma ratio kan
o YouTube, live nan Facebook, masakan pacawan pagi yang promoilkan. Kalangan ni sawar sa koyak, lato mail manage pan paco sangar pang promoil, kacay nagkachinchu pananimen sangal lakap. Ong nan sabulma ranen broadcast, mayay September isu, paren kaunor yagatay saktuaw. Kalangan o pong kasalelye main ko.